KSU Students Union Lengbak Employment Monitoring Cell. Kala iban buat KSU Director Corporate Affairs joka MeECL halo ke JINGSHAI nak kalian juga buat penyat bantung ya KAM Assistant Engineer Electrical and Mechanical. Kini ke post jeng Assistant Engineer la pendap ya ke exam dan ke written examination ke khatlai tarik unai tung aja ke kendai. Bala penmi ya ke result ke kendai tarik unai lar aja ke kendai. Haka bala diet ya arsangot banik le ya ke interview dan ya ke personal interview haka arhun tarik unai lur jeng SNEM aja ke kendai. Fose shwa kata haka arhun tarik unai lur aja ke kendai kila pendap no ya ke interview bala South SNEM tam kem chimnala shu ban penulong ya ke KAM. Kasang habekan bagi board penyak jeng ke MeECL kila jeng tip baka MeECL kam chimnala ban thong KAM yani noru nadu SNEM aja arfau marbam dan pisah masih tulap bagi post bakar ki badan KAM bersyutung kontrak dan di contractual basis. Haka kerwa cikela patai kebor ke KSU ke bu udak jengkeli ya ke sokar jela kam tam ya ke power department baka ai kesenjam bakal sim mat penbek ya ke kenum kenram haka MeECL kemelong mata ka ai kalawai joka MeECL ke sang kadawa baka sokar jela ka dia macam kia halo ke jeng tungkam tungjam hapo kan ke bor rekam bat kumjuru ban pelai ya ke tulap juga nong tray joka MeECL mamariami nak kejikan wan kinok MeECL mapesngau sekasang 4 la pelai ya ke tulap jongki.